Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka kuzo zonke iy'ngelozi enazalwane ezembethe. Ngimina ingane yamakhehla ozalo likaDonga likamavuzo, ngiyingane kaNtshosho. Siyathobeka abantu abadala shaya isandla phezu kwesinye. Kulesi xeshana sanamhlanje sizophendula imibuzo ephakamile esiqeshanini esibe naso ngaphansi kwesiqi esithi izembatho. Bengisacela ukuthi sikhulisane ngezambatho. Ngaphambi kokuthi ngiqhubekele phambili, mina Donga likamavuso ngimbethe abamanzi. Iy'mfundiso zami eziningi zincame kwabamanzi. Bantwana bomoya, bantwana bamvelinqange, umbuzo wokuqala esizowuhlaziya namhlanje esiwuthole kuma-comment uthi, ingabe zonke izambatho ziphakanyiswa emanzini na? Impendulo ithi cha. Iqiniso nje elilonke eliphelele engeke laphikiswa. Impendulo ithi cha. Njengoba singabantwana bakamoya, simbethe izidalwa ezingafani. Nosikompilo ley'dalwa zethu nosikompilo ley'godlo zethu kalifani. Kuyenzeka ngesinye isikhathi ukuthola ukuthi uthola iy'dalwa zakho ziyakuphiza imbatho. Usikompilo lakho kungako ukuthi wena kusekumele ezakho izambatho uhambe uyoyiphakamisa emanzini. Zikhona iy'dalwa welikamoya ezikunikeza izambatho ufike uyikhulekise ekhaya ebese uyazihlambululela wena ekhaya ebese uyayiphakamisa. Ukuyiphakamisa mangithi ebese uyayiphakamisa ngichaza ukuthi ebese uyayisebenzisa, uyasebenza ngazo lezo zambatho. Bese kuba khona izambatho okuthola ukuthi iy'dalwa zakho zifuna ukuthi uzikhulekise ekhaya, uziphahlele ekhaya, uzikhulekise, uyihlambulule ebese uyahamba uyoziphakamisa emanzini. Ikakhulukazi izembatho zabantwana bakamoya abahamba namakhosi ziphakamiswa emanzini. Kakwenzeki ukuthi umbathiswe amakhosi, uhambe namakhosi, noma igazi lakho noma iy'ngelozi ozembethe zikwembathise amakhosi. Ebese kuthiwa wena ezakho izambatho uzoziphakamisa ekhaya. Kakwenzeki ukuthi umntwana kamoya onamakhosi izambatho zakhe ayiphakamise ekhaya. Ziphakamiswa emanzini ngokuba uma unamakhosi kukhona usikompilo labantwana bakamoya abanamakhosi. Indlela yokuphakamisa izembatho zabo ngeke izifane nendlela yokuphakamisa izembatho zomntwana nje kamoya onesithunga ongahambi namakhosi. Bantwana bamoya, mntwana bamvelinqange, kuyenzeka ukuthi ngesinye isikhathi ukhonjiswe izambatho. Mhlawumbe ukhonjiswe ijazi elithile noma ukhonjiswe staff dress. Lalela, ukuthi wena ukhonjisiwe izambatho noma uthongile, wathonga isambatho, akusho lokho ukuthi usunesiphiwo. Kakusizona zonke izambatho esinikezwa zona noma esiphiwa zona eziba yinkomba yokuthi thina siphathisiwe, eziba yinkomba yokuthi thina sembethwe. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi iy'dalwa zakini ziphakamise isambatho esithile ngenxa yokuthi ngaphakathi kwekhaya kwakukhona ugogo mhlambe owayekhuleka, kwakhona ugogo owayegqoka isembatho esiyelo. Hayi ngoba mhlambe futhi wayeyimelaphi, kodwa nje uthola ukuthi ugogo wakho yena wayefaka izambatho, wayengagqoka ezinye izinto, wayehlezi nje efaka izambatho ey'yelo noma ngenze example ugogo owayekhuleka. Bese wena izidalwa zakho ziyakuthongisa zikunikeze emaphosheni akho, zikunikeze isambatho esithile ukuze sisacela ukuthi usiphakamisele lesambatho. Abakuphakamisesi lesambatho ngoba bakupha isiphiwo esithile. Abakuphakamisisi lesambatho ngoba wena wembethwe.
Ngalesambatho lo gogo nginikeza lesambatho lesi uthi ngisacela ukuthi umntanami noma mzukulwane wami ungiphakamisele lesambatho lesi ukuze amandla ami omkhuleko azophakama kulesambatho, amandla ami okuvikela umndeni uqobo azophakama phezukwa lesambatho lesi. Uma ungiphakamisela lesambatho lesi uvuselela engangiyikho ngisaphila ngaphansi komthunzi welanga. Ngakunikeza lesambatho ngoba ngithi khona isiphiwo engikunikeza lo sona. Kubalekile ukuthi uhambe lakho ungalahambi uhambo lakho wena uholwa umelaphi. Ungalahambi uhambo lakho ufundzwa umelaphi, ufundzwa umkhushabalala ekutshela ukuthi wena unesiphiwo. Kodwa kweyakho impilo kazikho inkomba onazo ezikhombisayo noma ezifakazela inkulumo yami mina mkhushabalala ngitshela ukuthi wena unesiphiwo. Bantwana bakamoya, musani ukufuna ukufundzwa ngabelaphi. Abelaphi bathi unesiphiwo ekubeni unganaso. Yangizwa emthunzini wami. Ungavumi ukufundzwa abelaphi bathi unesiphiwo ekubeni inkomba unganazo. Ungavumi ukufundzwa umkhushabalala afike kuwe athi unesithunywa, umkhushabalala athi hamba uyothungisa ijazi eliyelo. Ulithungisa ijazi eliyelo uphinde uzwe ngomkhushabalala, umkhushabalala athi phakamisa injeti. Uphinde uzwe ngomkhushabalala ukuthi phakamisa impangela. Uhambo lukamoya alihambi kanjalo. Uhambo lukamoya awulahambi ngokufundzwa umelaphi. Uma wembethwe idalwa zakho ziyakuvakashela ngamaphupho nangezibonakaliso. Uma wembethwe uba nehlo lokusenza izinto, uba nehlo lolwazi lemvelo ngezinto ezithile. Uma wembethwe uyatshengiswa, uyazithonga izembatho zakho, amabhaya akho uyawathonga, izikhali zakho zikamoya uyazithonga. Kusengenzeka ke uthi uzakimi mkhushabalala ngifike ngikutshela ukuthi yazi ngikubona ufaka ijazi eliblue elinesiphambano ngapha ngemumva esinenkanyezi, example njalo, esinenkanyezi ngapha ngaphambili. Uzwe ngami mkhushabalala, ubuze kimi ngenze example, ubuze kimi mkhushabalala uzohlolisisa ngempilo yakho. Bese mina ngiyatshengiswa isembatho uthi azi ngiyakubona wembathiswe lesambatho lesi. Musukutatazela manje usuyatatazela ke manje usuyahamba ke manje uyothungisa isembatho esiblue esinejazi esineselondozana esinesiphambano ngemumva nenkanyezi ngaphambili. Musukutatazela uyahamba uya kumelaphi. Umelaphi uyakutshela ngale sambatho akubona unaso. Hamba ufike ekhaya ufike ukhuleke, usikhulekise leso sambatho leso. Ucela abantu abadala bakukhanyisele ukuthi ngihambile ngayozwa ngempilo yami kumkhushabalala. Wafika wathi umkhushabalala ungibona ngifake isambatho esiblue. Ngiyacela mnini mandla ukuthi ngikhanyisele ngale sambatho lesi. Uma ukuthi kumele ngibe naso ngiyacela ukuthi uvuselele lenkulumo yalesambatho ngaphakathi kwami ukuze ngizokwazi ukusiphakamisa. Bese uyahamba uyophahla. Musukuba lithatha ukuthi abelaphi bahlangana nawe bakutshele lokhu ukuphakamisa, ukuhlangana nalo melaphi akutshele lokhu ukuphakamisa. Musukuba lithatha. Lolu hambo olwakho. Akuhlale phansi mntana kamoya phefumula. Abelaphi abakutshele ngezambatho uzikhulekise uziphahlele. Phahla ey'dalweni ohamba nazo. Usho ukuthi kabantu abadala ngihambile ngayo
uzwa ngempilo yami kumkhulu Shabalala. Umkhulu Shabalala uyangitshela ukuthi khona isambatho ekumele ngisiphakamise enengipha sona. Ubachazele ukuthi umkhulu Shabalala uthe lesambatho lesinjani. Kuphahlele. Uma sesifikile isikhathi sokuthi uphakamise lo sambatho leso, uyovuka ngaphakathi kwakho ukuthi ngiyasidinga lesambatho leso. Ngiyadinga ukuthi ngibe nalesambatho lesi sibhluwazi umkhulu Shabalala ukhuluma nami impela. Kusengenzeka ukuthi idalo zembethe zikuthongise lesambatho usibone ngamaphupho ebese uyasiphamisa. Yekelani ukujaha uhambo. Kalujahwa uhambo likamoya. Ngangizwa ukuthi ngithini? Musani ukuhamba uhambo lwenu nifundzwa ngabelaphi. Nami ungavumi ukuthi ngikufunze. Ukufika esikoleni sami ungavumi ukuthi ngikufunze. Ngiyacela abantwana bakamoya ukuthi musani ukujaha loluhambo. Musa ukulihambela phambili. Musa izidalwa ozembethe ukuzihambela phambili. Akuhlale phansi uphefumule. Phefumula. Asikho kwi-race. We are not running a race. You are not running any race. Uhambo lolu ngolakho. Musa ukujaha. Phefumula. Okunye sengikunakisisile kulolu hambo lolu. Uhambile waya kumelaphi uyozwa ngempilo yakho. Afike ethi umelaphi unesithunywa wembethe unabantu abadala. Musukutatazela manje usuyahamba uyongena ku social media ke uyobheka ngempilo yakho. Musukutatazela. Phefumula. Hlala phansi, phefumula. Musa ukutatazela. Yes. Okay, uyela kumelaphi wakutshela ukuthi wakutshela ngoyikho. Wakutshela ngohambo lwakho. Fike ekhaya uthenge amakhandlela amathathu. Uthenge ikhandlela elimhlophe. Ikhandlela elimhlophe limele ukukhanya. Manje usufuna ukukhulekela ukukhanyiseleka ngohambo lakho. Ufuna ukukhulekela ukukhanyiseleka ngoyikho. Ebese uthenga ikhandlela eliyelo. Ikhandlela eliyelo lizophakamisa nokulekelela inkulumo ozoba nayo phakathi kwakho nezidalwa zakho. Ikhandlela eliyelo limele izidalwa zakho esezalala. Ebese uphakamisa ikhandlela eliblue. Ikhandlela eliblue limele isithunywa sakho. Limele ingelozi yakho yokukhanya. Thenga lezo zibani lezo, ufike ekhaya ubeka iglasi yamanzi. Sibeka iglasi yamanzi ngoba uma siphahla we use the 4 elements of nature. It's air, fire, earth and water. So udinga zonke lezi zinto ezu4 uma uzophahla. Uguqa ngedolo uqala ngokukhuleka. Yonke into iqala emkhulekweni. Put God first. Qala ngokukhuleka. Uyakhuleka usinini amandla wonke. Ngiyacela mnini amandla wonke. Ngiyacela mdalo wezulu nomhlaba ukuba ungikhanyisele. Ngihambile ngayozwa ngempilo yami. Kwathiwa ngimbethwe. Ngizokhulekela manje, ngizokhulekela lezi ngelozi noma lezi dalwa ekuthiwa ngihamba nazo. Ngiyacela moya ingcwele uma bekhona. Ngiyacela Nkosi ukuba ubalekelele baphakame. Ukuphakama kwabo mabaphakame ekukhanyeni. Uma bekhona izinkulumo zabo nengiyiko bangambulele. Let them show me what I am. Uma zikhona. Emva kwalokho ebese uguqa ngedolo uyaphahla. Uyamemeza because useqaleni kuhambo lakho kazazi ingelozi ozembethe. Biza zonke ingelozi ezihlambulukile. Ngibiza zonke ingelozi ezihlambulukile ukuba akasihlangane nami kule ndawo. Uyacela uyaphahla, uyacela ukukhanyiseleka.
uma ukuthi ley'dalwa ekuthiwa zikhona kaziziveze, kabakukhanyisele, mabaphakame bakuhole. Ukhulekela ukukhanyiseleka. Awukwazi-ke wena ukuthi usutholitsheliwe manje ukuthi unesithunywa, usuyambamba-ke manje-ke. Usuyambamba-ke manje ungena ku-social media manje uyagooglisha-ke yini isithunywa ini. Musu kuyenza lento awuhlale phansi. Hlala phansi, phefumula, hlala phansi, uphefumule. Musu kujaha into ongayazi. Musa ukuhamba ufuna into ongayazi. Hlaliseka. Indaba yengulo yesithunywa, indaba yengulo kamoya, it's not a trend. Uhambo lunzima kakhulu. Musa ufuna ukuyofuna uhambo ongalazi, musa ukuyofuna into ongayazi, akuhlale phansi. Akuhlale phansi ulinde ukuholwa. Musa ukuhamba uhambo lakho ku-social media, usuyagooglisha ukuthi umuntu onesithunywa umuntu kanje, unesithunywa kumele ube nejazi elihlaza. Unesithunywa abaqala ijazi elihlaza. Unesithunywa kumele ube nejazi elimhlophe. Ijazi elimhlophe lesiqalo sawo wonke umntwana kamoya onesithunywa. Kumele uqale ku-white. Usiyagijima-ke manje wena-ke uyothungisa izembatho ezi-white, uyoqala ngeduku eli-white ongazange uzonikezwe lona. Akuhlale phansi uphefumule. Yini leli jahile? Bantwana bamoya, yini le? Angingene comment section ngixoxele. Yini le nijahile njahile? Le race, le marathon enigijimayo iyapi? Uyaphupha-ke, asike sithi usuqalile uyaphupha, uphathisiwe umntwana kamoya, usuyatshengiswa izinto. Amaphupha akho ayakhuluma manje. Usuyanikezwa izembatho, usuyaphupha, uyafundiswa, uyanikezwa izikhali. Like isiphiwo sakho siyaphakama manje. Ake ngixoxele. Yini-ke manje yenza ukuthi uphume ungene ey'kolweni? Yini eyenza ukuthi uphume ungena uyofuna izinto ongazazi? Uphathisiwe, unesiphiwo. Ukuba nesiphiwo ku-natural. Ukuba nesithunywa ku-natural. Ukuphakama kwesithunywa siyaziphakamela sona. Uqala kwakho ukuthonga izinto. Uqala kwakho ukuthonga izikhali zikamoya. Uqala kwakho ukuthonga izembatho. Yiyo le ingelozi yakho, yizo idalwa ozembethe eziphakamayo. Isiphi-ke manje isizathu esenza ukuthi uphume ungene ey'kolweni? Uyofunani? Esenza ukuthi uphume manje ungene ey'kolweni? Ngizonishaya ngoswazi lepentshisi. Niyalazi uswazi lepentshisi? Ngizonishaya ngoswazi lepentshisi. Lalela-ke. Usuqalile uyaphupha. Usuqalile uney'nkomba ezitshengisayo ukuthi wena wembethwe. Asike sikhona ngixhaphayo. Uphaphela ngixhapha. Usuqalile uyabona ukuthi wembethwe. Like impilo yakho is not ordinary. Kakuhlale phansi, akuhlale emkhulekweni. Awukho umlingo okhona kamoya ukuthi ngesikhathi uphuma ungena ey'kolweni ila khona ingelozi yakho yokukhanya izophakama khona. Ila khona iy'dalwa zakho ozembethe zizophakama khona. Kusilona iqiniso lelo. Lalela. Uma usuka ekhaya uza kumkhushabalala, ngikwenzele example. Uma usuka ekhaya uza kumkhushabalala, ufuna umkhushabalala akhanyisele ngoyiko. Umkhushabalala uzophahla, uzobiza iy'ndalwa ozembethe, abize abantu ahamba nabo, iy'ngelozi ahamba nazo, abize amemeze bakubuya kubuza umkhushabalala ukuthi uzalwa uba. Ngesikhathi uphimisa ngomlomo wakho ukuthi mina ngogogo lethu wakashabalala, ngizalwa uNomasonto wakashabalala, owayezalwa untombi ey'ningi unamabazo. Ngesikhathi umkhushabalala uphakamisa le y'bongo lezi, umkhushabalala ingelozi engiyimbethe isiyaphaphatha, iphaphatha kule y'dalwa ohamba nazo ukuthi kazingikhanyisele. Mina mkhushabalala kanginawo umlingo
wokuthi uma ufika esigodlweni sami mina ngizoba nomlingo automatically, ngizoba nomlingo ke sengiyazazi indaba zakho, ngiyaphaphatha. Amakhehla ngembethe ayaphaphatha, aphaphathele ezidalweni zakho ukuthi izidalwa zakho kazingikhanyisele ngalokho oze ngakho, bese ngiyakwazi ukuthi ngikukhanyisele ngempilo yakho. Ngiphaphathephi? Ngiphaphathe ezidalweni ohamba nazo ukuthi kazingikhanyisele. Mina Mkhushabalala kanginawo umlingo. Ngiyacela ke nawe usutholile ukuthi unesiphiwo noma isiphiwo sakho siyaphakama, musu kuba yivila, musu kuvila phela uhambo lakho. Khuleka, ngicela ukuthi ukhuleke, guqa ngedolo ukhuleke. Beka umveli nqange phambili, beka umdala wenzuku phambili. Khuleka, ukhulekele ukhanyise, phahla kule idalo ohamba nazo. Ngiyacela bogogo nomkhulu ukuthi ngikhanyiseleni ngengiyikho, ngikhanyiseleni ngalokho eningiphathise kona, ngifundiseni ngosiko mpilo lwenu. Fikani kimi ngamaphupho nangeyibonakaliso, ngiholeni ngokuba lolu hambo lolu kakusilo lami, kangaze ngihambe ngaphambili. Ngicela nina abantu abadala ukuthi kube yini enihola inyawo zami, ngithi manginyathela nginyathele nani. Ngifundiseni usiko mpilo lwenu, mina gugulethu. Yini elindeleke kimi, yini enifuna kimi, yini enifuna ukuthi nginikhanyisele ngami. Olami uhambo luthini, esami isiphiwo sithini. Musu kuba yivila, musu kuba yivila ufuna ukuthi olakho uhambo uluphile ngokufunzwa yithi belaphi. Sikufunza ngohambo lwakho. Yangizwa ukuthi kuthini? Musa mntwana kamoya ukuphuma ungena ezigodlweni ngenxa yokuthi uxakekile, ngenxa yokuthi kumnyama. Uma kumnyama khulekisa leso simo. Uma kumnyama ngiyaphaphata. Uma kumnyama khulekisa lesimo sobumnyama, khulekela ukukhanya. Wena uphathisiwe, unikeziwe amandla okukhulekela izimo. Unikeziwe amandla okukhulekela izinto zenzeke. Unikeziwe amandla okushintsha isimo. Unikeziwe amandla okukhulekela ukukhanya. Indaba amandla enikeze wona ningafuni ukuwasebenzisa. Lalela, uyasuka uyasuka asikhezithi yalithanda igoli. Usuka eGoli uyadrive eGoli ufika uhamba amazwi uze kuMkhushabalala. Ufuna ukuthi uMkhushabalala akukhulekele, mhlawumbe uyagula noma ukhulelwa umntwana, udriver 4 hours uze kuMkhushabalala. Uze kuMkhushabalala ufisa ukuthi akhulekise lesimo lesi obhekene naso. Ngenhlonipho nawo ukuyithoba, kangikhukhumezi, kangideleli, kakungixoxele. Yini eyenza ukuthi wena siqo sakho ungaguqi ngedolo ukhuleke? Yini eyenza ukuthi wena siqo sakho ungazithembi? Yini eyenza ukuthi ucabange ukuthi owami umkhuleko ungakwazi ukukusiza kodwa wena ungazange uzozizame wena kuqala? Yini eyenza ukuthi ungayizami kuqala? Yini eyenza ukuthi amathemba akho abekimi donga lamavuso umelaphi? Ungazange uzuzithembe wena kuqala, ungazange uzuyithembe le ngilozi ozembethe, ingilozi ezazithi uma izimo zivuka zikhuleke zikhuphukele entabeni, ziyokhulekela imvula, ziyokhulekela ukukhanya, ziyokhulekela ukuphila. Yini le ngilozi oyembethe ungayisebenzisi? Yini lezi ngilozi ozembethe ungazilekeleli, uyilekelele ngomkhuleko, uzikhanyisele ngomkhuleko? Yini lezimo obhekene nazo wena uhluleke wena ukuzikhulekisa, uthembe umelaphi? Kangisho ukuthi ningayibona.
Kangisho ukuthi ningaphumi niye kubelaphi, cha ngisho njalo ngaze nishaye, kodwa yini enza ukuthi wena ungazethembi? Amandla ethu thina belaphi aselimini. Ulimi lethu linamandla okudala. Ilimi lethu linamandla okubhidliza zonke isekelo osusakhile. Zethembe. Yes. Kawuzethembe mntwana kamoya. Kawuzethembe. Put God first. Ungalenzi iphutha lokuthi ucabanga ukuthi isiphiwo onaso nisho ungaphathiswa kanjani, nisho ungaba namandla anjani okulwisana nezimo, okukhulekisa izimo zabantu, okuphakamisa izimo, ukuphakamisa iphiwo zabantwana bakamoya, ebese uyitshela wena ukuthi izidalwa zakho zingaphezulu komdala wensuku. Put God first. Yonke into iqala edolweni. Amandla ethu bantu bakamoya, amandla ethu bantwana besithunywa asedolweni. Amandla ethu asemkhulekweni. Yabona niyona khona ukuthi manje usuphahla phela, manje usubeka umsebenzi wey'dalwa zakho ukuthi kwamele. Put God first. Mntwana kamoya, mntwana kamveli nqama, mntwana wesimo, ngiyacela, ngiyaphaphatha ngishaya isandla phezu kwesinye. Ngicela ohambeni lwakho uma udibana ney'ngqinamba ukhuleke. Ngicela ohambeni lakho uma udibana ney'ngqinamba uqangedole. Vula inhliziyo yakho uhlale emkhulekweni. Ngiyangizwa ukuthi ngithini? Uma uhambo lwakho khona otheka imini uma comment section. Yazi uma ngikhuleka kuba mnyama kakhulu uma ngikhuleka. Ngivele ngibone ukuthi uma ngikhuleka izinto zami zibheda kakhulu. Lalela isitha leso. Isitha leso sizama ukukuzuza, isitha leso ezama ukwenza le narrative ekhanda lakho lokuthi lalela wena kawudingi umkhuleko. Isitha uma sesibona ukuthi uyasinqoba sizozama wonke amaqhinga okukususa kule ndlela yokhanya uhamba ngayo. Isitha sizozama ngako konke ukudunga umqondo, ubone sengathi lo mkhuleko lo kawukusebenzeli. Khuleka, yabo ngesikhathi ubona sengathi kuba mnyama kakhulu, khuleka. Kuba mnyama kakhulu uma sekuzokhanya. Uma sekuzokhanya kuba mnyama kakhulu, khuleka. Khuleka sengathi awukazi ukhuleke. Mbizo umnini mandla onke ukuthi umoya ongcwele kamnalo elinye ithemba ngaphandle kwakho. Mesiyolungileyo ngikhanyisele naku ngikuduze bomnyameni, nabo umnyama abufuna ukungizuza. Ungabunikezi obumnyama amandla obunganawo. Khuleka. Khulekela ukukhanya ngaso sonke isikhathi. Khulekela ukuphila ngaso sonke isikhathi. Ithi moya ongcwele ngifihle ngaphansi kwamaphiko akho. Moya ongcwele ngifukamele njengenkukhu ifukamela amaqandayo amaxhwalayo. Ungavumi ngami. Khulekela ukukhanya. Ngiyacela, ngiyanxusa la ubumnyama bukhaqa, lapho inkinga khona zivungama, zifuna ukukuzuza. Khuleka. Okunye bantwana besithunywa bengisacela ukuthi nifunde ukuhlaliseleka. Fundani ukuhlaliseleka. Uma unesithunywa lesiphiwo lesi ngesakho. Akekho umuntu osenyameni ngaphansi komthunzi welanga onamandla okuzuza isiphiwo sakho. Owazala ufumbethe kuyohlala kungokwakho. Owazalwa ukwembethe uyohlala kungokwakho. Akekho nisho umthakathi, nisho labo abaphahla amanzi abumnyama abakutshela ukuthi isiphiwo sakho sebesithwebulile mncupho ngeke.
Ingelosi zakho nje zizovele zisuke kuleyo ndawo zibaleke, sekuzoba umsebenzi wakho ukuthi uphahle, sekuwobanxisayo, obakhanyiselelayo, ophumayo kuyokhuleka ehlane, ukhuleka ey'ntabeni, uhambe emanzini uyofuna amanzi, ukuvuselela amandla anengelosi onayo. Kuthulekile kawusaphuphi, hlala phansi, hlala phansi. Kuthulekile iy'dalwa zakho ayisakuvakasheli ngamaphupho, hlala phansi uhlale emkhulekweni, hlala phansi uhlale ngokuphahla. Ungaphumi ungena ey'kolweni. Musuphuma ungena ezigodlweni uyofuna into ongayazi. Musuphuma ungena ezigodlweni uyonikela ngomsamo wakho, uyonikela ngokukhanya komsamo wakho uqobo izwe lini. Ake nifunda ukuhlaseleka. Musufuna ukuthi lolu hambo ulihambele phambili. Kuthulekile kawusaphuphi, awusanayibonakaliso, awusanalutho. Hlala phansi phela uphile impilo yakho, uhlale ngokukhuleka. Ukhuleka, uhlale emkhulekweni. Musuphuma ungena ke manje uyofuna into ongayazi. Uma uhambeni lakho sekuthulekile, uyabona ukuthi kuthulekile, kazikho iy'nkulumo zamathongo ozitholayo. Phila-ke impilo yakho, angisho ukuthi jakadula njengamathole. Jakadula-ke manje usugila imkhuba, angisho ukuthi gila imkhuba. Sengisholo ukuthi hlaliseka, hlala phansi, hlale ngomkhuleko. Uyaphahla, uhamba ihlane, uhamba amanzi, kayi izigodlo. Uyaphi ey'godlweni zabelaphi? Uyaphi ey'godlweni zabelaphi? Hlala phansi, awufuni ukuhlaseleka. Angiyazi lento eniyigijimisayo mina. Yini le niyigijimisayo? Yini le niyifunayo? Ngake kusami ningixoxela kuma-comment section, yini le niyigijimisayo? Njahephi? Ake nje le nqola le gijimayo le iyaphi? Kakuhlale phansi uqhubeke nempilo yakho, uphile impilo yakho, uyaphahla, uyakhuleka, ubamba amabhande, hlala phansi. Ukuthula kwamathongo, ukuthula kwey'nkulumo zamathongo, noma ukuthula kwey'nkulumo zey'dalwa zakho, akusho ukuthi zikushiyile, zisakuhlelela. Awuhlale phansi. Sicela ukuthi siqhubeka. Umbuzo wesibili engifuna ukuphendula ukuthi ingabe uma unesithunywa ufuna ukuyohlambulula imimoya ihlanjululwa kanjani? Imimoya ihlanjululwa kanjani? Lalela. Ziningi indlela zokuhlambulula imimoya. Ziningi indlela zokuhlambulula imimoya nje. Umelaphi nomelaphi uhlambulula imimoya ngendlela yakhe, ngosikompilo lakhe. Indlela uDongali kaMavuso ahlambulula ngayo imimoya angeke izifane nendlela uKhanyile ahlambulula ngayo imimoya. Kubalulekile uma kuphakama lesimo sokuthi usutholile ukuthi unesithunywa, uphahlele uhambo lakho, umkhulekise umlekeleli ozokuphakamisela isithunywa sakho, ozokuhlambululela imimoya yakho, ukuze uzothola umlekeleli ofana nawe. Uzothola umlekeleli ongeke aze enze ngokwazi kwakhe noma ngokuqonda kwakhe, umlekeleli ozokwazi ukulalela izinkulumo zamathongo akumbethe, ozokwazi ukulalela imiyalelo azoyinikezwa yizidalwa ohamba nazo, ngokuba uhambeni lethu is not one shoe fit all. Izidalwa esihamba nazo kazisebenzi ngendlela eyodwa. Mina Dongali kaMavuso ngingaba umelaphi ohlambululayo, ohlambulula ngesimo samanzi. Ohlambulula ngesimo semanzi, uthola ukuthi ngesikhathi ngikuhlambulula emanzini, ngiyenza example, ngiyayifake umadubula. Wena eyakhe ingelozi ingethembile mina Mkhulushabalala ukuthi kangikuhlambulule, kodwa kayifuni ukuthi ngisebenzise umadubula kwesakho isiwasho. Mele ngibe nalolo dlebe lokwazi ukulalela nokulandela imiyalelo yezidalwa zalo mntwana kamoya engizomhlambulula, ngingawufaka umadubula. Ngingaqhuba ukuthi hayi
Idalwa zakho siyemazi kuletha kimi ziyazi ukuthi mina ngihlambulula kanjani, ziyalazi usikompilo lami Mkhushabalala ukuthi mina mangihlambulula isiwasho sami sokuqala siba nomadubula ngizofaka nomadubula yabo. Angisahambisi inhlambuluko yakho ngosikompilo ley'dalwa zakho, sengikuhlambulula ngokwazi kwami nangokuqonda kwami. Kubalulekile-ke ukuthi uma uhambo lakho liqala kuphakama kufika isikhathi la khona sekumele uhlambulule imimoya, uhlambulule isithunga, uhlambulule lezi dalwa lezi ngelozi ohamba nazo, ukuphahlele ukuze bazokukhanyisela bakutshengise umelaphi ofana nawe noma umelaphi okhethwe yibo ozokwazi ukulalela nokuba nodlebe lokwazi ukulalela izinkulumo zezidalwa ozimbethe ukuze uma ehlambulula angakuhlambululi ngokwazi kwakhe noma ngokuqonda kwakhe kodwa alalele inkulumo yezidalwa ozimbethe. Inhlambuluko noma umelaphi okumele akulekelele esimeni sikamoya kawumkhethi ngoba ethandwa uwe, cha 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 cha, akwenziwa njalo. Uyamkhulekisa umelaphi, ukhulekela ukuthi mabakutshengise la usizo lwakho lukhona. Umelaphi ozokulekelela uyamuphahlela, uphahle uthi Nkosi noma boko khona mkhulu, bengisacela ukuba ningitshengise la usizo lwami likhona, bengisacela ningitshengise, ningihole, holani iy'nyawo zami, ningitshengise umelaphi ozokwazi ukungisiza kule ngulo yesithulo ozokwazi ukungisiza uhambeni lami lakamoya. Kawumakhethi uthi uzobona uMkhushabalala la eqeketha njengoba eqeketha, wena usufuna uMkhushabalala ayokuhlambululela umoya, usufuna uMkhushabalala ayokuphakamisela amakhosi, usufuna uMkhushabalala ayokuphakamisela isithunga sakho, usufuna uMkhushabalala ayokuphakamisela izembatho zakho. Kawenzi ngokuthanda kwakho nangokuqonda kwakho, uyaholwa izidalwa zakho. Khumbula phela ukuthi lolu hambo leli wena ungumlondi wesiphiwo sakho, kumele ulinde idalwa zakho zikuhole, zikutshengise la khona usizo lwakho lukhona. Uyamphahlela umelaphi, uyamphahlela imenzo okumele ikulekelele, uyayiphahlela, uyayikhulekisa. Musana uba amavila, kawuyeki ukukhuleka izimpendulo zingakabuyi, kawuyeki ukuphahla izimpendulo zingakabuyi. Musana ujaha, musana ukulijaha lolu hambo lolu olakho, akekho oyolithatha kuwe, ulembethe njengengubo. Ingelozi uhamba nazo zakuhlelela usasesibelethweni sakanina wakho okuzalayo, usaselihlwili wakhethwa ngamaZulu. Musa ukulijaha lolu hambo olwakho, nangizuthi musa ukujaha, akuphefumule, hlala phansi uphefumule, hlala phansi uhlale emkhulekweni, hlala phansi uphahle zonke izinto abo, zonke iy'mpendulo, yonke imibuzo onayo ofisa ukukhanyiseleka ngayo yibuze kubanikazi bayo. Lalela-ke mntwana kamoya, asike sithi uhlangana uthi uyayihambela, uhlangana noMkhushabalala, uhlangana nomuntu ongamazi, afike athi yazi ukuthini, ngiyakhuleka emakhosini, ngiyaphaphatha muntu omdala, khona isimo esiphakamayo engisibonayo phezu kwesimo sempilo yakho. Bathi abantu abadala ngikutshela ukuthi bacela ukuthi uhambe uyothungisa ijazi elibovu, yabo, aze akutshele nomuntu okumisayo ukuthi libe kanjani. Kuyenzeka ukuthi uhlangane nomelaphi noma nomntwana kamoya akulontozana, akuhlahlule, akutshele ukuthi ngibona lokhu nalokhu. Okay, nanto ihlukana kabili. Uyahlangana nami ngiyakutshela ukuthi yazi ngiyabona ukuthi kuthiwa thungisa ijazi elibovu. Okay, kuwe-ke khona iy'nkulumo ezithi mazifika kuwe mntwana kamoya, khona iy'nkulumo ezithi mayifika kuwe mntwana kamoya ngikutshela ukuthi udinga ijazi elibovu, wena uthi ayikho nje lento leyo, akho ijazi elibovu ngalithungisa mina, ijazi elibovu ngakwenze njani. Kukhona iy'nkulumo ezithi uma uzizwa uzitshelwa ngendlela utshelwa abelaphi, umoya wakho ungazamukeli. Umuntu akuthi kumele wenze ijazi elinjani, uvele uthi ngiyanzeleke nje leyo mina angizi. Okay, mase kuba khona iy'nkulumo la uhlangana khona noMkhushabalala, afika athi uMkhushabalala ngiyakhuleka emakhosini, ngiyakhuleka mntu omdala, khona isimo esiphakamayo la khona ngibona ufake khona ijazi elihlaza.
elinesipiki esimhlophe nenkanyezi yabamanzi ngapha ngemuva. Umese umoya wakho uvele uyamkele le nkulumo uthi hawu yazi ngiyalidinga leli jazi leli. Yabo. Umuntu uhlangana naye uyatshela ukuthi uboniswa lokho ngawe bese umoya wakho nenhliziyo yakho nako konke oyikho uyayamkela le nkulumo eza nalo muntu ohlangana nayo. Umusutatazela fike ekhaya mawufike ekhaya ufike ukhulekise uyakhuleka yonke into oyenzayo njengomntwana kamoya iqala emkhulekweni. Uyayikhulekisa bese uyaphahla uyabika abantu abadala ukuthi ngihlangane mhlawumbe uzokutshela ukuthi ubani bobuza nawe umhlangana nomelaphi ngihlangane nomelaphi othemele ngenze ngiyothungisa ijazi eliblue ulichaze ngalendlela umelaphi ohlangane naye ukuchazele ngayo bese uyasho ukuthi gogo nomkhulu eyami inhliziyo iyalamkela iyasamkela lesambatho ngizohamba ngiyosithungisa uyabatshela qala uyabika ukuthi ngizohamba ngiyosithungisa lalela usosithungisile lesambatho lesi yazi wenze njani ke ngaso uyafika lesambatho uyasithungisa ubuye naso sesithungiwe ebese uyasihlambulula ngisazoyenza ke i-video ukuthi uhlambulula kanjani izambatho ebese uyasihlambulula uma usihlambulile uyasikhulekisa ukhulekela ukuphila phezulu kwalesambatho awusiphuphanga awusibonanga ibonakaliso utshelwe umuntu ohlangane naye ngendlela umoya wakho uyasamkela uyasiphahlela uyasibika abantu abadala nasi isembatho ebengisibikile ukuthi ngiyosithungisa nasi ngisacela umnikazi waso aphakame phezulu kwesimo saso ngiyababatha ngisacela umnikazi waso aphakame phezulu kwesimo saso asembathe ngiyacela ukuthi umnikazi walesambatho lesi afike kimi ngamaphupho afike kimi ngezibonakaliso angifundise ngosiko mpilo lalesambatho lesambatho angeke ngize ngisiphakamise kule ndawo engcwele izinkulumo zazo zingakaphakami yezwa uyasiphahlela emva kwalokho uyashiya la obuphahla khona emva kwalokho ngiyaxolisa emva kwalokho uyashiya la uphahla khona angeke uzosiphakamisa lesambatho inkulumo yalesambatho ingakaphakami uzokwenzeka kathathu usengenzeka ukuthi uzophupha ufundiswa ngalesambatho uzoba nesibonakaliso ngalesambatho noma uzovuka unolwazi ngalesambatho noma uzovuka unolwazi ngalesambatho uthi mawusibheka nje ukuthi alesambatho sami yazisana ngiyakwazi ukusiphakamisa uvuka unolwazi kwesinye isikhathi lesambatho sami ngiyakwazi ukusiphakamisa uma ngemanzini cha lesambatho sami angisifaki uma ngehlana lesambatho sami lesi angisifaki uma ngiyokhuleka entabeni lesambatho lesami esabamanzi ngizosifaka uma ngemanzini uma ngiyokhulekisa abantu noma uma ngiyohlambulula abantu ngiyakwazi futhi ukusifaka lesambatho sami uma ngiyolungisa umsamo wabantu ngiyofaka abantu abadala kuba khona inkulumo ephakamayo ngalesambatho khanike usiphakamisa lesambatho ingakavuki noma ingakaphakami inkulumo ngalesambatho kawuphakamisi into ongayazi kawuphakamisi into ongayazi ukuthi isebenza kanjani ushiya nje kanjalo ukuze usithungisile ukuze abantu abadala ohamba nazo nezidala ohamba nazo zingeke zikubone njengomntwana olihlongandlebe ongezwe ongalaleli imiyalelo yakho yiso izathu esenza ukuthi usiphakamisa umoya wakho usamkelile kodwa awukazi usiphakamisa kule ndawo engcwele okhuleka kuyo izinkulumo zalesambatho lezi zingakafiki kuwe sizwana bantwana boya bantwana bamvele enqanje angifuni ukuthi isiqashana sami sibe side kakhulu ngizolebe ngihlaziya sisazolebe sikhuluma ngezambatho ngisazolebe ngisihlaziya izambatho nenkulumo yezambatho ngokuhlukahlukana kwayo angifuni ukuthi ibe indawo kakhulu ningaze ngiphelelwe isineke sokumlalela namhlanje bengizothetha nje kuphela ngiyathethisisa bengizothetha ukuthi bantwana bamoya nginhlaseke ngiyabonga kakhulu sengifike egcineni kwesiqashana sami isiqashana esilandelayo yila khona ngizobe ngikhuluma nginifundisa nginikhanyisela ngokuba izembatho uzihlambulula kanjani kuyo lenyanga nje ngizolebe nje sikhulisana ngezambatho siphendulana nemibuzo enizoba nazo ngezambatho okulandelayo ngizokwenza emva
kwesiqeshana esithi izambatho zokuhlanjululwa kwezambatho ngizokwenza isiqeshana sokunifundisa ngezambatho ezimixed ukuthi uzihlaziya kanjani izambatho ezimixed uma uzonikezwa isambatho esino yellow, red, blue, orange, pink. Usihlaziya kanjani, uyihlaziya kanjani inkulumo yalozo zambatho. Ngiyabonga kakhulu, ngiyaphaphatha, ngiyacela nje ukuthi niqhubeke ni comment and like and subscribe and please share this channel with your friends and family. Ngiyathobeka kakhulu. Yimina ingane yamakhehla ozalo kaDonga likaMavuso, ngiyingane kaNtshosho. Ngithi makhanye kube mhlophe njengehlabathi uMandla, mabudede bomnyama kuvela ukukhanya. Chama.